Yo Benjamin ni nyekwa we teshi plug ngbeji Sheriff Kolima to wanyo chemi di Sheriff inganyemi Thomas ni okan ni mele lage Tommy Hook mene wa she ofite emi no ofite ele egbe keke ni yo animo ejo ami ni edru ami dwemu kenile ni age wole teshi ma afie bene ngoma na benu woko awe age teshi plug wo ba fe ni wo ge afile poe mene wa she ofite emi ni je wo pe wo ge wode nche wo che Christopher ni ajete aje na lelage Abontin bar and restaurant ni eyo nwa brigade se Kenya teachers ole ege be ni plug media ya le enwe na wa no ege plug media ba sla akuchi ege go camp se ege flag se fin ne wa me wale ke t-shirt ke couple fiu na gbe mi nkula wa ba da ni mate jata obrimpon shi wa age beni ewo ofite ne support ofite ne wo aminga na mi comporter ami afile mi wo ge nu ale wala se chala loje na gan no aga nu wo ofite mi ofite bi ele amilawa disi meneni chanaga pa kwesi ke chofamba lo akecha no aga nu ba bi ene nu we ofite bi am dwa moto enwe no wasuma aga nya wo 1 2 3 bangers arab hu tashin squad fe shiam no wacha wo 1 2 3 tracks no ge wo ge ti wo yin wo mo ni to agbe na plug em ofte sugu agbe agbomo kila fún mi o ba gba to e hello o ba fe ni bi eyan ko anu mo e ko ni ma bi fe ena ike mo fe mo ke take mo fe mo ko take ike mi take ji Abontin mo fe mo ke take ike mi take ji Abontin mo fe mo ko take mo ke take mi le take ji Abontin mi take ji Abontin no yawo se no ba ta se Abontin ya de papa yawo se no ba ta se restaurant no ni sumo yawo se no ba ta se Abontin ya de papa yawo se no ba ta se restaurant no ni sumo yawo se no ba ta se keke mi ape ma chalabo yenu wa police station se Abontin ba mogo nyele yenu wa police station se Abontin ba mogo keke mi ape ma chalabo yenu wa police station se Abontin ba mogo nyele yenu wa police station se Abontin ba mogo nyele sukutuku no numu ebe ofite bi age ami ebo ehyiam o yo mo fi onu yo ko ge fanjola mi ofite bi by the grace ofite by the grace no numu eba we no go fi o sukusuku say Kale nye fe ko fa mo ke take ile wa police station Abontin ba police station police station e wo kele pe ma chalabo yenu wa police station se Abontin ba mogo nyele wa police station se Abontin ba ageke me pe ma chalabo yenu wa police station se Abontin ba mogo nyele nakan obe na ni wo ke ba bia na ake ni toye wo fen wo here o ba bo na ba wo toye wo fen wo le nutumo ojogban ni plug media echu lele teshi ji ego ni wo fen wo la keke ache teshi gbe pe keke ame tag wo ke you know beko baby e wa kwa keke abi ba ke ngboje o ba ke oje teshi shineke ni ne sani ni echake sani ese afo lele no ni pele o menji kecho neke afine no ke no tumo papa ni plug media chuo ni hani teshi etema teshi etsa njo kande ko pe bi ene ni mamme ye manse atula me ke jo shonshon ke ni me wuji ni amemompo na me ame la ke shimini plug media chuno ko neke
wo don ni plug media echu ke he nechu ni ke she na gbe ne no pa nto na me ba ma me ni lele afie no wo ye ke ho be mi na yo le first say fine odugba bia ne hu eje na be fine mo shin aga be ke gidi ke ni bi ko me wo ha ni afie ye li fe e afi basa afie o ni ejino ko ni ye teshin awi odugba lenche wo afie ne ni wo ba wo yinto ji boni ba afie ni mini youth ke wo blayan bi ye ni wo shi of wo ke ekome fe mo nyemi so mo bawo afie no ke aye afie efe no fa no efe for agbena hu e kecho ewe mo na ke ha kecho restauranters and it's not just a restaurant ni be ke oteno ya ne be agbena shi eji ekoni wo fe yeli ke boam no wo fi o lele won la ke shi ma mi shika mo ke shi le e wa fi o e o bala fe e bala o na ni wote me ko me yen bi Nigeria ya ka gbo me ji wo shi nitumo ego be e wo e han ni mi ni oje ni mi ni bile okwele kega ya ni gbogbo bo fe o na ni e na gba wa de nje wo ni wo kwe wo na ke lele ntumo be ni wo wi e nitumo o be nitumo popako ni oye bi ni gije ehin e kan se eleni si onye o wale o no si keke emile ke ni bi ni kwe ba fe ete waste wo bi won tashi ni wo kwe ni mi ni neke ni bi ne aya no wo fi won wo ba nye wo fe ke wa no ha ni wo take the initiative then wo ka fe ba aga shi kaji neke san no wo yo onu wo shi le to tu ye ba mi over support wo e bi ni people bi o ya he o dan o ya yi o ni eje wo ke wo gbele abontin every day Monday ka ta Sunday wo we one day one day in a week ke mo na ga shi every Tuesday my abontin my pure water kobe bona fe ni anye ni agwa ne ke peg mo to wona le ke ojo ba ju for ba sho ko ojo ba sho je ke la ke shi ba wa ma bi o de ba ne ke e wo ke ji woni wo fe le ne ke pe ke ji agbe na astu mo be ni wo yo afi ne wo ba fe wo set up again wo ba ho ni wo ba fe shows ke ni be me wo ya artist na me ba na me to na me fata abontin charity ne ni ntuma ke shi no fi ano afi for ke wo gbe afie na wo ba che wa be ke plug media e ko ya me lutu mo papa na me tu ko ni be me ni wo amenye wo yen ko ba boti akuchira ni be kan bi ni ye jeme ne ko la school fees e chon Sunday ayen school bag I wo to kana ke ya school atale chele ke ni bi ni wo ba ni wo fe ke wo che ne ke ni ne ke wo ke fe wo ka nyi ba support wo je ni be nyen support wo ni be wo pe she work and build no ko lu ke chake ma shi le wo fa pa mo ji be ke nye nu ne ke sanye ne ke ji etanye tue ni me feel like ji sanye papa be nye la shi ne ke yo mo ne ko ni me ni nu ko here amenu me ni de shon bo na je mo na ke ba na ba support wo sanye nu wo yen ne agbe ne hu wo final yo mo ni abontin ke ha afla nga fe ke wo kan be ke me ni ba shi ba fe won bi ekome fe mo yemi so mo ekome fe mo yemi so mo wo ke gidi ke me ne ke na me ne wo ke na ka aka wo mi kwa aji fe ye me e ja ke money ke ya lele hineshe money ke ilaji lele hini mini e domo ni chokome le won ke pe ko eku se ekome fe mo pe mi ni e wale yo e wo ke ekome fe mo ke yemi so mo ba fe mi ni ba ye ni ke afine e ke do fa no e fe fo ni trap ni ko mani ya oftie yo be nyeme nye ko we test plug ke o ba na oftie mi wota wo ga nyeme ba na sane gba fi o shi nu mu e fi atade ne gen around so ga me ko ma no ya mi oftie no se glash fi o shi je ne ba e ba nu mu enye no ko fi o ne gba jolo oftie bi e shi nu mu e ga je no pe oftie aga mo ni tele oftie na jan wa nu mu aloje na go ke nu mu an ke to ne jofwe wa afi ni nu e ba fit oftie bi ai na shipan no e kwa ga o oftie bi e amiganye mesumu ko na ni kole ata mate no o kole na tui shile wa wo yin o na na jete ata aspe no o chale wo forget wa wo yin e gege yin ba wo mi ke na ge lele oftie bi e lawa na mi fe e komeni ba fe successful e jole mo ni un le gba mi shage na e oftie mi enye ge ni ma pa ba e ba tu no go fi o e agbe bi this na la no fi
pa ko si mi fun wa ni o to anu enu mu abo mi to wa ni pa ko si ge to fan ba akasha kakalika blow ogbe kakalika akasha kakalika pa ko si ge to fan ba akasha kakalika blow ogbe kakalika akasha kakalika pa ko si ge to fan ba lo akasha kakalika blow ogbe kakalika akasha kakalika pa ko si ge to fan ba akasha kakalika blow ogbe kakalika akasha kakalika kekeni wo fide mami wo fide mami o fide be kekeni wo fide mami wo fide mami o fide be kekeni wo fide mami wo fide mami sugu sei yo no be enu wa shebi ani o ba tu o jile mo ni a wo yin mi ke ga gbe na mi na gbe wi mo kula keke wo yi keke be konkule wa pe pele mi isu en wo mo no afinele mabole wa no numwe baby wa artist numwe yo be fi agada ni ma fe neke presentation ne to mo be ni plug media ye ke ton yan ni bi pi hani kenkwen no ba won san no pa yin fa wo la ke ni hani wo han ni me wo fe chefi o atalejin ke ni bi ne no he wo le ba lo kan Sunday morning fair eba deliver abroad disappointment e aba e wo je nya pe ni me se ko ne no ngo te e ko lo ma me ni se kwa me no si mene mene Monday ne by show mene ju show ye ni ake atale wa ya ba Kenya flags ke ni he ko ba fe fe e wo be wo ye na ba e wo be e baba no ba jo mo be awa aboti mo be awa ko to pele awa no ga kale ba yin le ba ko no station se aboti ba ke me pe ma to alabo o fitie by the grace o fitie yo no be nyenu gbe bi o wa nu mu o fana west kan o fitie fi gege wo bigbe gege agbeni wa pe epele mi agbeni o fite no mo o ira don wo fe wonder boshi o fite bo fe wonder boshi kete si bi fe wonder boshi ke onu chumo papa ni ochumo yo wa ni gba job ni ewo onu chumo mi obo bo fe bo ni ochu issue afine wo o fite bo won promise bo age wo ba ya le na kan no fe no ba ya le fine onu lo no mo o ira don ni gba job cha no yo no be nyeme nye kwa we test plug no nye ba na ge lala ko train wa ye TikTok e fi ai o fite bi am ge afine fe ya mi shaki am so ta loje nye la yo wa asma ge no afine san o kuntun we o fite bi e la o mo no nye ba wa na ga track ge fe ye bi ene yes sir ge fe ye mi ko ba de pa ma e ma o sweta ko ba mo ge fe ye mi ko ba abonti ke ba o sweta ko ba mo ge fe ye mi ko ba abonti ke ba o sweta mo ge fe ye mi ko ba abonti ke ba o sweta ko ba mo fe ye